sababu unafaa mashipe, haitishi Mungu ile. Sikia, objective ambao Paulo alikuja nayo ni sababu ya kutayarishia Kristo mabibi harusi, ambao ni mabibi harusi walio wabikira safi. Sikia, unaweza kujigamba ya kwamba umemjua Mungu, haitishe ijapo madaraka yako. Maana Biblia inasema, Paulo anasema, nilikuja kusudi nimtayarishie Kristo mabibi harusi walio safi, mabibi harusi ambao hawana tashi. Ni nani aliyebikira safi leo? Haleluya. Aliyebikira safi leo kanisa ni yule ambaye analisikia neno la Mungu na analitumikia. Unaweza kuwa uko na usimamizi, unaweza kuwa uko na function katika kanisa, unaweza kuwa unajua neno la Mungu, lakini neno la Mungu gani unalolijua usilolijua kulitumikia? Biblia inasema ya kwamba anakuja Paulo ni sababu ya kutayarishia Kristo bwana harusi, mabibi harusi, mabikira walio safi. Ni nani leo ambaye iko bikira asiyekuwa safi? Ni yule mtu ambaye anaweza kuwa iko na connaissance ya neno la Mungu, akaanza kusema hii Biblia yote anaijua mwanzo mpaka kumwisho, lakini anaijua maneno ambao haitumikie. Mnaweza muona ya kwamba yeye ni mtumishi, kumbe mlozi mkubwa, bikira asiyekuwa safi. Na wakati anapotumika, anatumikia Mungu wake ni tumbo, hana sehemu katika ufalme wa mbinguni. Sababu Paulo anasema ya kwamba watakaorithi kwenye kuwa mbili ni bibi harusi ambao ni bikira walio safi pasipo tashi. Ni kweli watu wanapokuona wanakuona kama mtu wa Mungu, sababu ukasimama ukasema, watu wote wanasema anasema kwa upande wa Mungu. Lakini Mungu gani unayemtumikia? Usiyejua kutumikia maneno ambao uko unajisifu kuijua. Anaweza kujiona ya kwamba ni bikira safi, lakini bado iko msinifu. Na kwa kusema hiyo, ninatangazia watumishi wa Mungu wote duniani, kila mtumishi ambaye anafanya usinifu kanisani mwake, anafanya usinifu nje wala ndani, hata kama watu hawakujua wewe ni bikira, lakini hauko bikira safi na hauna sehemu katika ufalme wa Baba. Haleluya kanisa, haleluya kanisa. Yesu anasema, Paulo, ninakupa ujumbe, ninakupa kazi, ukanitafutie bikira aliye safi. Sikia, ni bora na ni vyepesi sana kujisifu. Mimi najua Mungu, nimefanya miaka katika imani, lakini umefanya miaka na umekwisha zini na watu ambao unawaongoza, na umekwisha sharatika na unabarikia pombe kwa madhabahu, na unajisifu kuwa bikira. Bikira asiyekuwa safi na hauna sehemu katika ufalme, hauna sehemu. Unatumikia ni hapa duniani, kula ushibe, tumbo ivime na utabakia, hauna sehemu kwa kwenda mbinguni. Maana hakuna mbingu ya wazinifu, hakuna mbingu ya walevi, hakuna mbingu ya washarati, hakuna mbingu ya walozi. Kuko mbingu ya wale ambao ni wabikira walio safi, wenye kujitakasa na kutembea sawa na sheria na amri za Mungu. Ni hao ambao wana haki kuingia mbingu. Kanisa mubarikiwe, kanisa haleluya. Ndugu yangu, Biblia inasema, Paulo anasema, nimekuja ili kutayarishia Kristo mabibi harusi. Uko nani? Kazi yote unafanya, vyote ambao umekwisha sikia kama neno la Mungu, aska uko bikira aliye safi, au uko bikira mwenye alishakuwa devershe? Shetani alisha devershe watumishi wengi, virginite yao hakuna tena. Utamwona ya kwamba angali binti, kumbe alishayua vitu vyote. Utamwona ya kwamba ni mtumishi, kumbe ni mtumishi ambaye alishabikiriwa na shetani. Anapasula macho,
anafungura masikio, sijui anatafuta zawadi na karama. Sikia, Mungu aba mtafuti yake. Mungu mwenyewe akawa na bezwe ya kufanya muujiza au tendo fulani, mwenyewe atajijazia hata ndani ya punda, atatia zawadi, sababu jina lake litukuzwe. Hapana kumpigania Mungu. Usimtafutie Mungu utukufu, ye mwenyewe anajitafutiaka. Bibi harusi ni nani duniani leo? Hapa madhabahuni ni nani aliye bibi harusi? Kwa hili nakutangazia, mtumishi yeyote duniani ambaye anakwisha kupratika uzinifu kwa kanisa iko na chungu wala nje, ule ni bibi, ni mwanamke, ni bibi, eko ni binti ambaye amekwisha kubikiriwa. Huyu si bikira safi, na sababu ya ile tuko tunajitapa sana. Sababu ya makoti unapita pale, unavimba, watu wakuone, lakini mbingu haikuhesabie. Sababu uko bikira asiyekuwa safi, umekwisha bikiriwa na shetani. Mtumishi mwenye kunywa pombe, mtumishi mwenye kuzini, mtumishi mwenye kuloga, mtumishi mwenye kuchanga Mungu na miungu, mtumishi mwenye kujua neno la Mungu lakini halitumikie. Nani aliye bikira safi?